If you are still doing these 5 mistakes in your NEET exam, you are not using your time properly. Kaiguma nangna 180 minutes for 180 questions. NEET period matam se konade nangde yang watli khare hela ningi ga khan taragadi. This video is for you. Hi everyone, my name is Rabichandra Konthoujam, MBBS student, third year loigre, soon to be final year at JNIMS IMPHAL. Aduna mayam ngasi ki video sida matau karamna mistake khara khak avoid tawraga fangiba 180 minutes se mapung phana phasana ningthi jana utilize tawba yagani habdu ki matangda ai goiba experience tagi points khara khak share tawjarke mistake sing ase noi torong bus yarum be torong dab se khangminaraga punna mistake se tawdana ba video se punna yingminase. Mistake number 1 see starting from physics or chemistry, that is not starting from biology. Nang physics nen haram be nang chemistry nen haram be nang biology se hainaram da be dubu physics nen haine chemistry nen haina adu gi han hobi gano adu yam chawo mistake me si kai gino har ga diko nang na phangi ba 180 minutes for 180 question ai se patho ra ga di 1 minute per question ne dubu nang physics ki question kara da 1 minute ne yada be kani 3 4 5 minutes ang be kani biology ki question da 1 minute na pa la ga di mayam du chum ta phangoi dune adu duna yari ngai horak pasida nang haiba nang araiba yamna thuna tawya ba posinja si han tawbina hono hono ga dabne ko duga maning da matam chele mana si hawbada phajana araiba tawraga maning da matam leman ba jai makha da jun haira khidong male du ma'am simdi khangjen biro so jana classroom da haiba jum yarom gani hai jo haire ko matam jo haire ko dimana ba khara jun physics na holam ba jum yawe haina ba gi yamna adu always do in a sequence. Biology next, mathang chemistry mathang physics simile suka gahan bigan aduga mistake number 2 sine ko stuck tor leba question am haidi nang question do nang haidi hairaga sangbo erambe ai natraga nang khai khangdi khangi bini ne jamang am jel mai to usum yaram ngani suka khang da bu yaram ngani de wakhan munna khan ba reasoning piraga wakhan munna khanda dadi yada ba dum yaram ngani adum question do nang minute ama ni da ngam ga di sa photo piro ngam da tar ga di hena chang tar ga di fazana mark to biram ko si jimade khang da bani si jimadi wakhan khan ba chang mani ga na fazana nang khang da mong da tong fazana mark to biramo aduga mathangi question da chatha biyo si chamani haina sa haibido hawrokpada nang nang ahai bangai do hal do shana bona biyo. Mistake number 3 jina ne ko kaino ha kan OMR ja maning da pulap khot bas si mi khar dinum yaw ne ko adu sumain taw do bana di ayam OM dong wale OMR gi semdi maning da pulap taw bas riksang wange ai di riksang wange habe maram di nang yung maningi lo shalap lo ra kana khol darkan to ko ni lo shalap pe da obe haibam la ani da ama ek so yu da chain reaction or ko da ang so yu when am par to ju ngam da to pulam to abc to khol ko chain reaction so pe do ai yo na personally ka mind to ke da ai biology bio to re chemistry to re da physics ki part sim di physics ki ama ni hot ko dingi amani sum darkan to nang adugi di nang mock test karam ne nuai ge karam ne khuloi ge do try to do maning da pulam to dum di ai adum shu to ko na hani adugo mistake number 4 ne ko ai ji am nang gande yam question je dilem ho week manam thuna to ju ngam gande ne khalaga ai ji ekdang arai bi tha da ngam ho bude hekta obe nang nam ne to si su yam chaw mistake am ne kai no kan adu du wakhal ne nang na bo honar ko mayam ne ngam irai lai ba nang se soi ba gi chance lai ba adu soi gi ba kai gu ma ge soi gi ba kan ne wakha ta se ai wakhan nuai ta na magi maram am so hele nang sa gi darkan OMR mark to budani khangde question hot budani khangde silly mistakes am create to wala je hashtag to wa thuna nang na bani honor question yamna hena soina bagi macha moi nang di nang e mem la la di kai kane adu su ya nuai te na mistake number 5 sina ne aina nga sai hai gi ba mistake number 2 do adai da aina mark to biram hai da na ko mistake number 5 sina ne fazana mark to rom da ai kan thome ba ide adu mark ti tarom je mark to rom da je nang OMR sang bo lore kan da sima hange check to bo di ai adu adu ju sang da ama ju wat ai ju sai adu ama ju wat ki ai sai ma khan gi do kon ninjang po yaw ne question like chum to ngasai gi mathak te yaw gi question do adu haipet mana answer ga chana ba ga yaw ko ne ba adu ai ngasai ma yaw gi bani adu karam no ni nang phakal thina bam jang ne adu yaw dana ba phalo hang to ga ngasai gi aina khang wat ki do ai question ne hel to ga na phalo hang to ga chada ga yengu ya na ba ne sima den sai review to do ni sima na khang da bani sima na wat bani do fazana mark to rom da se am phate ba adu na sida su fazana mark to bi mo macha khaina mark to bi mo ama bu oro hek soi gi badan aina soi re khangi bida saje akoi gi human nature hai taren ai ya soi bido ne khala lagi do maning da lem hor yu mayam do ikhan da aina ma soi gi ba mark ama minus ki ba mark manga minus ki da asana khalla ga lai thoki normal ga da makha ta da aina chum ba ya ba positive lai point mayam phang ba ya ba
adu phangan dana adu pressure piraga stress lehen magi macha moi aduna poi mistake si yani tawduna khona gadabne aduna matam bumna magda hai tare ko hojik mock test tawba matam dagi ai si ai bio si hotda matam kyam changi darkan tawduna matam kyam changi chemistry na matam kyam lawi physics na matam kyam lawi ai personally ai na khang mai holak bada kyam changi sana khang na khona gadabne duga maning da matam leman bai se maning da matam lem tadi nang na kholak ngai ai ngai loi grabne nang si haitaba nang na wa ba ngai dine maning da lehori nang draga so adune ba nang oi duje nang haitaba nang da nang ke ke dong kaisu ka dina haitaba ne nang haitaba to sala negative cha do so budi nang gi haitaba nang sai makok ta tawor le magadi adu do hona ngai nang ahi ba maning da nang na khangdi khangba nang oi dune so budi ahi ngai do loisalaga khangda ba nang da budi adu time management haitaba kokde aduga koina question pa ba matam ne mun mun amuk tang da mun pa bi sina adi moy gi accept haiba not haiba tok nang khangda be makhatang ona be am hangi adum fazana pa ba ko adum adu da soiba gi chang chang wangi soiba haise matam mangha le yam duna hojik matam lari ngai sidagi hai tare ko exam che hojik February ore February March April thong kada ngai sala bane thong phaja laktra bane aduna mock test thab matam da isana ai biology physics ki chemistry ki mayam se chang ama yeng thokpiro adum hanjan hanjan jo hai hai jine ahi bangai du loina ngadi yare haitaba dudi ko na maning da daw yengji daw yengji dinang OMR ba ko sala bane te ko aina reasoning piba ngambra yengsi ai try to ngambra yengsi maning da thambiyo dum mugum do hai bangai hana lotion biyo sine aseng ba time management haise ado ma'am aina huje haijagre sing judane ko awara pa leiba dagi mayam du apply to bude yam apply to bude kanai khanba lei taragadi mayam comment habira mo mayam puna khamina hona ba haidi aina hai sing ju ai ju loi khangmana de dan ko aina sum thengna gi ba khoida ozana habira ki bajing du katane ba mayam da share to jaise mayam puna khangmina na ado mayam kisu khangba lei taragadi kanai khanba lei taragadi comment da mayam puna khangmina na ba ado aina sida time management an hai ja si non applicable oide gan khanma mi sudum yorok pudi ai ko mi amaga mi amgadi tamana ba yadna te some strategies masagi ne bado aina hai jo ozana jo hairak ko kham dan ozana jo hairak pa de mi amna sina phai gan hai badu ne ko ayam ko ado sisna exam hall manung gi lere do se like pa bagi daily time management gi wakhan ju khalam ba yai ba adu do gi aina am pa hai badu kitang problem nei do di male season dia aina khana ne mi amagi time table se time management se ado ani ngose ko time se fasana manage tawna bagi dong tena to do list sama sembio ai sima tawgini ne like pa bada normal subject homok to pa bangam no ngambre ngiro ngamre ai gi na ani ni pai ai am subject ama sum pasala boring chure da do matam amo ni sin mai to re am ko to sig matang se shemo ha video sem se ha ko ai try taw jar ke do kitang de ngon da wa do ni male ado mayam ngasi gi ni video sa do chen jar ge do nang na biology se kitang so le hai tar ga di kamai to improve taw ya ne hai tar gi sida thol le video se si eng biro si video si gonna di bye bye